kwathula kwathi nya yaphinda inkosi yaZulu yathi umshumayeli umcelayo alekho yini kwathula esontweni kwasukuma umunye wavala yathi naseyicethile yasuka umnyaZulu yathi mshumayeli ngiyakubongela ngoba ukhombisile ukuthi uyawufunda uverse 3 omthanazo wesabatha funda uverse 3 besabeni uJehova sikulana ngesukulana shala phansi nigcina imithetho yakhe nabele yona sawugcina wena lesibhinko sifake ngesabatha usagcina umthetho kaShembe na lani khana nhlanhla segudini usagcina uShembe na futhi impana 6-1 Umosi wabutha sonke Israyeli wathi kubo yilawa mazwi washilo Jehova uba niwagcine uma wesilisa noma wesifazane ezahlukanisa afunge isifungo somNazaretha azimisele kuJehova akazahlukanise newayini manje awuzahlukanisa nowayini notshwala bubukhazi angaphuza ubumuncu bewayini angaphuza ubunqu bewayini nobumuncu botshwala angaphuzi namanzi ezinhlamvu zevini amagana akaphuza lapha ekhaya ayibonga inkosi chubeka naye izinsuku zonke zezifungo sokuzahlukanisa chubeka naye angaphuculi ikhanda ayikhasala namuhla kwakuyiphathi kamngani wami ngizowula nje usayigcina umthetho kaShembe chubeka naye uyakuba ngcwele inkosi kubusisa sengihlala phansi ngenye imini enye insizwa ikhuluma nezinye insizwa ithi uma kwenzeka usukuma ethempeleni ukhusuma insizweni wayikhuluma le ndaba ithi kaNkosi intombi zangaphandle kuthi makulena ebusuku langaliphe kufika inkosi inyanga yezulu ifika iyama eceleni kwami iyangibheka ithi lensizwa ngabona umphefumulo wami uhlukana nesidumbu sami ithi le ndoda ngakhala Shembe ngathi uma ngilahla uwe yokhunjulwa ubani ithi le ndoda kusenjalo ithi ngambona uShembe ethi njengoba thina boShembe sinomusa sizokunika ithuba lesibili ubuyele emhlabeni kodwa lento yenzayo Inhlalisuthi ayenza yini ngokucela intombi zangaphandle inkosi msinikizile amen Imina nhle sabatha ngiyakhetha unyazibezulu ithi langa lamalanga lithi ngiyafika lapha epolice station ngihambisa into zami laphana ukuthi ngiyocertifyisa laphana ngifika umlungu laphana uyayifunda lamaphepha uyafunda abhale lapha ukuthi Shembe uthi base umlungu uyabuza manje uthi hawu ubani uShembe ngithi hayi uShembe ubaba Itawu nazi musi into zakho sibhale ukuthi Shembe la uthe umini uShembe uthi ngiyazi ukuthi uShembe akasekho emhlabeni ihlala malanga hayi uqinisile kunjalo akasekho emhlabeni
kodwa ke ukhona ekuphakameni ubona ufike uma ngabe unenhlanhla uyombona uthi hayi shembe usho kanjani manje uthi ukhona ukuphakameni mara lo muntu kubhaliwe la kuse akasekho emhlabeni ithi hayi ithi uma ngabe unenhlanhla uyombona lithi langa lamalanga uma ngabe likhuluma le ndaba emzini wasekuphakameni lithi maNazaretha uma ngabe anenhlanhla yombona ushembe ngangisho nina uthi uma ngabe afika uyobona nini uma ngabe abona nini uzobona ushembe namhlanje la Nelspruit binary ufika ushembe uqobo lwakhe mayibonkosi amen yabe sihlangene ngaphathi le ushembe kwathi namhlanje ufikile wayena uqobo lwakhe mayibonkosi amen ngicabanga nje kuyaduma nje velo bamangela ukuthi wenzakalani ngempela ngoba ufikile umnikazi amen abantu basezulwini sikijima phezulu siyabonga namhlanje ngoba namhlanje insizwa izofaka amabhulu amnyama kuba nalawo phambukile akathi nje bakahlala phambuke njalo nje ngoba abezwe abantu kuyakhuluma njalo ukuthi abantu abafaka amabhulu amnyama lapha kodwa abafuni ukulalela kodwa bafuna nalo mbhobho ufuna kanjani umbhobho kodwa wena awugqokile awuhambi ngomthetho kaShem ngoba phela kumele uhambe ngemthetho kaShem khuluma baba khuluma ukuyala kwethu akuyanga ngokukhohlisa nangobuqili nangamanyala kodwa sithengiswe ivangeli umayela njalo uthi siyoshumayela njalo senza ukuthi kube kuhle asenze ukuthi kube kuhle kubantu senza ukuthi kube kuhle kuThixo inhliziyo ngoba uyena olinga inhliziyo zethu zanga ngezwi lokufika ngoba izange ngezwi lokufika zanga nengezwi lokutoboza ayizange ngezwi lokutoboza uThixo ungifakazi nani yazi ukuthi unyazi ungifakazi manje wenzelani into mina uyenze ngesabatha ulifakelani ibhulu engasilo esontweni ngoba phela kumele phela sihambe phela tutuweni ngoba phela nina nasonisa nifaka usathane ekhaya esontweni umthathela ngaphandle ube utongena naye la akusiyo sportsini la uma ushembe athi ushembe ngesabatha enza kanje kumele enze kanje ngoba la ngashembe akuonekile la angeke siuze umthetho wakho sinozo umthetho kaShembe so le mthetho kaShembe wena uma ngabe ufuna ukwenza konke umthetho hamba wenzele ngaphandle ungawenzi la kaShembe lana kaShembe la silandzela umthetho kaShembe lo uShembe asinike wona ungezi wena nomqondo wakho bese uzohlanyela la ngoba phela uma ngabe ukhumbule uma ngabe wena wenza into engalungile basuka abantu bakubona athi nangu uDlamini uyalifaka musisikhoshi uyalifaka musijini ngesabatha bese abantu bayigqoka nabo athi nabo boDlamini babagqoka musibabhuluku kusho ukuthi sibagqoka abhuluku angasiwe esabatha ngenxa yakho ufaka usathane esontweni ngenxa yakho wenzani enkozweni sengihlala phansi enye inkosazana lapha eSwazini lenkosazana lapha eSwazini ithi yo apply eSwazini esikoleni uma ngabe yo apply eSwazini ke ayikho le ndaba yofunda ngoNSFAS siyajabula thina ngapha eSouth Africa ngoba sifunze ngeNSFAS eSwazini babhadala mayibonkosi ithi le nkosazana iyafika esikoleni uma ngabe ia-apply esikoleni uma ngabe seyi-applyile bayifonele nkosazana esesikolweni bathi hayi buye esikolweni sibakubhadalele awu iyafika esikolweni ithi awu asingabi ngiyozwe ukuthi njengoba bathi bangibhadalele ngibhadela ubani uma ngabe ifika esikolweni iyafika le nkosazana ifaka ifoto ngoba lihle Nazaretha elingayinyezi amen ukuthi noma ngabe lihambe edrobheni lifaka ifoto kaShembe mayibonkosi alinyezi oblona ngoba abanye nje amafoto babagcina ngesabatha uthi nje ifoto nje lafaka nje uhlobe nje edrobheni ngalo abakwazi bathi nje ukusiye lifaka ngesabatha nje lifaka esontweni uma ngabe lihamba lapha esikolweni liyafika lapha esikolweni lifaka ifoto lenyanga yezulu uthi yona ke hawu nomkhulu wakho ngempela uyamthanda uzoqhaqana umfakile wena nomkhulu wakho lokubhadalele la leschool fees amen awu maningi amazwi kosibuse ngizwini amen